India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. MLA kesok yang konstituensi uba samnin malngyang minta kesngi ulak de padba ya ke yeng school ke betemai ke bede ke government lower primary school hakisnong wa rahau rangsken ke bekot hadu lai puhnyo lak tingka bat ke de ke school ke ban aijing mentoy shibun ya ki kena school ha kitu gitan kene ke school ke dan nyo kamera bat kumba prapongod ai ki kena berhabakren kumukong san uba samlin ulong bakade kejinge trelang kikimi kikpa kinong hikai bat ke sorkar bakin sayo ya kene ke school ulong ru bakidang dan bon ki skim ki ba unsa pelat hakene ke snem kabat menta hakene ke sngi lai dan ringkat lang uba lamprang bla ubade UMDC ke mau plang dingyai constituency bat ubelong ru chairman ke KHADC kum usimbot kongsan kumjuk ru Sherbor Maulong, ubade UMDC kanong spong so yung constituency lembat kiwe de kirang ba. Bat la pinshit pinshngan ya kane ka jingelang da ka jingruai ki khna jong kane ka school. Bok keruan, ya kinong ikai, bagandang la lun kama, na way puas ko ipat. Ket bok keruan ki khna school, kana ya hai sam tibro to play lengba leng school. Ba how is ni kena school lengba jong ni school kin mi shibur kilong he kilong han kin mi shibur ke ofsa namal ngaru musra pe school komen mental long besi ngwa ampiru silong MDC long MD long ofsa long doktor long nurse long engineer wa kumta tatel ba nai pristom kadami karasa si puawaro tangane ni ketin kendat blend ku ipi waro wesbon Bagi new program untuk naik Islam, lesat ban pendek yang kita beran berapa suka nanti rajin betul kajol pi, Neswa bansong, nasab naik beli, ya bisa siapa piwe, dia tu beli dekat pi, haiwan di bentang, bat bom mana, dia mana dia disi, kila orang yang ada depan, lepas itu telang ngejol pi, kita kamu siam telang, panai ti kamu tidak, entah bet kebiang jong kaya kesan besok atau parfani berapa itu nih tema dia. Orang sekian kalau pesuk ni MP bapa, tang pi ki bama pi sautu yang jingkor do jauh ketika sop senta. Marpora cikata dalam kino hikam ni haplet bespo mau flang CSC. Handai menta ki ni hikam ki badet ki jing stop ki badet ki bakum ne ko pai. Ni lala bajo dawai nang te sop senta bakru ni lala pada ngimla nang te ni la ko semua flang. Dia kumta jingi trelang ong EP kini hikam baro kan urlong ya kacing anut kacing sup jompai ba ngi don kam kacing ye trelang jakum ta kumbaong komen bangar sorry komen rapi kendur jinge resitu ya ngaserap ban kran lang iki usar ban grom jongi hante polisi office bakin aiknang ya kan ke kenro haga ke school ba haga ke snong wa hau jongi jakum ta kumbaong ye pi hoi kacing long nong yalam kumbaong idon ki bakan tho idon ki bayaro namar ka kampai ba ka julong kunta dadon tang yaro ru kum simsting la sai ka fier no ka kammo dadon tang kan tho ngasko bangi kum kinang yalam ka te pejak no namar nang itrei kanu no babha ki